yo hayi guys hayi niyadika nina and ngaske nihambele phaa kude mani nale wokeness yenu. Ijani izipholele apha minding his own fucking business as usual. Hey nabo abantu bengisendela ivideo abanye bayangithega kwaba TikTok uthajonga le bharo irhuqela phansi brand. Ngiyafisa ukuphuma otshwaleni inkinga umnyanga ngisawuboni. Ngidabo futhi ngingenaphi mina? Ngeminute kaloku ukhupha imali yakho fonini uthenga into kum uyifumana ube happy ngayo uyinxibe. From that point on yeyakho andingendawo mjingo ngathi ngonzame nipolisa abantu ba umuntu makangayinxibi into ethile endaweni ethile. And futhi banezazmenqe ezingaseliyo zibe zifota le video. Ezani nonsense abantu hle nje sigadene nathi baba yo nango ncokana namachere VIP. Bhala abangcolayo etywaleni uncwasa nabantu babantu. Ezi zimenqe ziba neefowuni ke zibho hle nje sigada abalahlileyo. Babe ngumuntu onxilayo ngeyazi kwa yena la feeling. Uzimele mosubrapa nakahluphi umuntu kula position strategic phanga kula toilet amacheri ngokufuneka simshame ngenxa benxiba ibrand kaNkile futhi kanzokwenza lo nto mlafo ngondinxila mina kuqala ngale brand uzanibona kula all white sushi party kamjeza apha ekoneni Friday lo siya kuyi anginxila ntshekezele esifubeni lo all white and futhi futheke kanti ujudge Hlawu zami nina futhi noma zingathi crocodile kuthi all white bani zama usticker ku theme but ke asikho lapho namhlanje man guys haba uona item kaNkile fonini yakho enza lento ufuna uyenza ngayo as long as wena uhappy. Nangu no-Andy Jackie apha ewindows emtakweni ngomunye oversize apha engathi uzide uhambu ikhetin abanye bajima ngazo umzekelo because zezabo. Nangu lo msisi wasemthatha apha wathi yo hayi Ankile mina ndinxibe ejimini shem uthi yamnceda shem noma sebala ngokhwitha acinga uba ekho la Ankile kanene wayekhe wathi bahlohla izisu kula Blumas but ke wethu guys kusemhlabeni apha mani yazi umuntu makabe yile nto afuna uba yiyo as long as ba yena ehappy ngesiqu sakhe andikho perfect mina qala kule ndawo ndidleli kuyo.